Om Swastiastu sisiya sareng sami punapika terus. Becik nggih? Nggih. Indayang map kesami sisiya nggih ngelingang state nyaga kesehatan nggih. State cuci tangan, jaga jarak, nganggen masker. Mangdeki pasang rese kancan pandemi Covid puniki nggih. Sanemangkin raga niki jagi melajahin indit paribasa Bali ring karya seni utawi peparikan lan wewangsalan. Kompetisi dasarnya nih, pertama memahami paribasa Bali dalam sebuah karya seni. Kaping kalih mendemonstrasikan paribasa Bali dalam sebuah karya seni utawi lagu pop Bali. Tujuan pembelajaran puniki sanika pertama para sisia presiden nemuang contoh lan makna paribasa ring lagu pop Bali. Kaping kalih presiden membandingkan utawi minayang bentuk peparikan lan wangsalan ring lagu pop Bali. Keterampilan pertama aliti presiden ngarianang contoh wangsalan lan peparikan. Kaping 4 presiden mendemonstrasikan paribasa Bali sanewenten ring lagu pop Bali ring media virtual. Inggih sanemangkin urat yang terlebih contoh lagu pop Bali puniki medasar untuk penguruhan paribasa dawa puniki lan bahan ajar utawi media sanik sampun kesering Google Classroom utawi YouTube. Usan punika sisia presiden nemuang contoh lan makna paribasa mandinang paribasane lan ngawi contoh sanesiosa. Bedauling Bali lakan lali ke kuta dumada je beli nak muani satya bangkong nama gula tingkang tingkung jalan mula. Inggih sareng sami sampun nggih. Nah, yening urat yang video punika saneka pertama alit presiden nemuang contoh lan makna paribasa. Napi sanewenten ring rike inggih becik pisan nggih nika mawaste peparikan nggih. Awinan ring punglan punika wenten lengkare bedak uling bangli lakar melali ke kuta. Dumadak je beli nak muani satya punika wenten petang palet ka pertama lan kalih nika kewastanin sampiran. Palet kaping 3 lan 4 nika kewastanin daging utawi sukseman saking paribasa peparikan. Taler meduwe purwakanthi utawi sajak A B A B. Nggih. Palet ka pertama bedak uling bangli nika wenten li. Palet kaping 3 dumadak je beli wenten li. Patutne 1 lan 3 nika pateh sajak ni A A. Palet kaping kalih lakar melali ke kuta te. Kaping 4 nak muani satya ye ados ni 3 lan 4 punika sajak ni pateh B B. Nah, ados ni A B nika kewastanen peparikan. Sane mangkin video sane kaping kalih nika muaste wewangsalan tapi carane nah niki nggih. Nah, nika wenten lengkare kekalih utawi duang palet. Nah, palet ka pertama bangku ngamah gula. Palet kaping kalih klingkang-klingkung jalan mula le taler nggih. Nah, ka pertama le, kaping kalih le dados ni nika sampai dados ni sajak ni A A. Ka pertama punika kewastanin sampiran sane kaping kalih muaste daging utawi sukseman. Nah, yening rerahang nika punika makeh Cina saking paribasa sane muaste wewangsalan. Sane mangkin saking video alan B punika sisia presiden minayang peparikan lan wewangsalan nggih. Nah niki tapi binane inggih patut nggih sekadi wau nika nggih
wewangsalan kuangun duang palet, yening peparikan petang palet, yening wewangsalan ka pertama nih kekuasaan sampiran, kaping kalih kuasane daging, yening ring peparikan palet 1 lan 2 nih kekuasaan sampiran, 3 lan 4 ke muaste daging nggih. Sampun nggih. Sampun ngerti nike indik carane minayang peparikan lan wangsalan nggih. Elingang nike wenten ciri-cirinyane. Kados nih saking pop bali punike mangken alit-aliti presiden ngarianang contone nggih sanesiosan nggih. Nggih. Nganutin ring ciri-ciri sewang-sewang peparikan lan wewangsalan. Nggih. Inggih, sampun kresep nggih. Yening sampun, sane mangkin indayang durusang uratiang lan belik bagang video ring sor puniki sareng sewitrane tercawis pitakene. Sinampura niki gandeng angin jehiburan Megedekan sambilan megejekan meline aji telu tengah ngalah soma tu sing ngetaen ngoyong cuma Buleng buleleng merantau ke Bandung dan serenang serendeng jadi hidup bisu peluang. Inggih, punika iwau video Alan B sane sampun ibu puter. Sane mangkin indayang blik bagang tur saurin pitaken ring sor puniki nggih. Ka pertama, wenten ke paribasa ring lagu Alan B punika, yening wenten indayang temuang contoh lan makna paribasane. Kaping kalih, indayang bandingang utawi binayang bentuk paribasa Bali sane wenten ring lagu pop Bali A lan B. Kaping 3, indayang karyanang contoh peparikan lan wewangsalan sanesiosan suang-suang asiki manten. Kaping 4, malih jebos suang-suang kelompok presentasi indik daging paribasa Bali sane wenten ring lagu Alan B ring media virtual puniki. Inggih sisi sareng sami durusang. Inggih kaping untat ibu ngaturang para mas sandi om sandi om.